mo on rahimahullahu woni en jamtanade hadisaji tindinɗi fi alhaali aduna on rerɗingol e ruuɗagol e fe aduna on rerɗingol e dow fanɗinagol ɓe mana angal sohlirgol aduna on tawa ko ɗum ɗon tu woni sohla muɗum e ɓural basal ngal ɓe mana yondinorgol alhaali mo Allah waɗi ɗum e muɗum ɓaawo jogitagol sababuji ɗum ɗo fof toujours no wireten neɗɗanke on watta hilla moƴƴa ɗo fof holla wonde yo neɗɗo eɓɓindano wonugol baaso yo neɗɗo eɓɓindano wonugol mo mara goɗɗum la anti ko eto yiyata ko Allah tabaraka wa taala newinanimo kon jogito sababuji dagiɗi ɗin kono yo taw wona fi aduna tum woni himme makko sakko o naata e laawi dagiɗi e harmoɗi fof fi yo heɓu aduna si Allah tabaraka wa taala jarriborimo annum baasal ko jarrabuye ngalu ko jarrabuye wa nabluukum bisharri wal khayri fitna baasal ko jarrabuye ngalu ko jarrabuye naam on tigi kala alhaali mo Allah waɗimo e muɗum anda Allah dardo anda wonde Allah dardotomo woni Allah dardotomo woni edan no maaki wa ani Nu'man bun Bashir radiyallahu anhuma qala oɗo maaki wonde zakara jantino Umar bun al-Khattabi radiyallahu anhu ma asaba an-nasa hunde ko heɓi yimɓe ɓen min ad-dunya immorde e aduna ko heɓi yimɓe ɓen immorde e aduna hana ko yuppi e yimɓe ɓen ko ari e yimɓe ɓen ko udditani yimɓe ɓen immorde e aduna eɗon andi ka fuɗɗode l'islam hari sahabaɓe ɓe ɗuuɗiraka amma ɓaawo jihadiji ɗin sar'inede e leyɗe ɗen uddita ko heewi julayagal ngal sakiti e ko hedditi e noneji ɗaɓɓereji ɗin ngalu heɓino komolana joni noon o janti ɗum kanko Umar bun al-Khattabi radiyallahu an o anditi alhaali arano on alhaali feƴƴunoɗo on ɓaawo fa qala o maaki laqad ko pellet ra'aytu mi yi'i rasulallahi nelaɗo Allah sallah sallam yadallu hiɓe ñalla hiɓe wonta alyawma hande ɗum woni ñallal yaltawi tawa hiɓe ooño mana hiɓe ɓoylito ana ɗo andi neɗɗo kenen si weelama moƴƴa o nangay ɓoylitagol tenti si tawi muusendi hengen satti e on tigi yaltawi tawa ma yajidu ɓe ala heɓude min addaqali immorde e ɗum ɗo mana ko comme guɓe ni guɓe ko tawata wona hay ko defa ɓe ala heɓude immorde e ɗum ɗo ma yamla'u bihi konko ko heɓe hebbinira batnahu teege maɓɓe on kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam rawahu muslim imam muslim ko filli hadise o ɓaawo o andutude ko yimɓe ɓe woni e muɗum kon e yaajede e newede o janti o anditi fi nelaaɗo sallah sallam ka fuɗɗode fiyaake o wi nelaaɗo wona eno ñallal fof tawa hiɓe ɓoylito ɓe ɓoylito kamɓe nelaaɗo sallah sallam tawa ɓe ala heɓude immorde e tamaro jaasuɗe ko waywano guɓe comme ko waywano guɓe ko tamaro kono ko tamaro jaasuɗe ɗe hikkaki haynuko ɓe ala heɓude embere ɗum ɗon konko yiɓe hebbinira teege maɓɓe on kamɓe nelaaɗo sallah sallam tindini arna ko jaasu ɗum si wona ɗum Allah tabaraka wa taala yaññanayno nelaaɗo sallah sallam si nelaaɗo torino Allah yaññanɓe ɓe yaññanayno ɓe no inna wonde si nelaaɗo sallah sallam torino Allah yo allahu waɗu pete makka ɗen fof kanŋe e kaalisi ɓe waɗana ɓe ɗum ɓe waɗa hen Allah waɗa hen kono inni la falaka kanko nelaaɗo sallah sallam addaqal ko wiyete daqal bi fatihi dali almuhmala walqaf radi'u tamri ko jaaso ɗum tamaroje ɗe tamarohe jaasugol ko hikkaki haynuko nelaaɗo kenen wonayno tawa ɓe heɓata e mberi ɗum ɗon koɓe hebbinira teege maɓɓe on kamɓe nelaaɗo sallah sallam ko ɗum waɗi neɗɗanke si hoore muɗum no ñaama ko faala e mbisayi faala e mbere ko faala yon tigi wattan hilla moƴƴa o yetta Allah tabaraka wa taala o anda wonde ɗum ko jarrabu e molnaɗo ara o jaɓali ɗum ɗon o hirnagol ɗum ɗon ganin andinagol ko tagira kon fi muɗum e daranagol ko tagira fi muɗum kon e mbere taga makko o ndigi wattano hilla moƴƴa e ɗum ɗo qala rahimahullah wa an aishata radiyallahu anha qalat nene aisha maki tuwuffiya feƴƴini ma hunnano rasulullah nelaɗo Allah sallah sallam wa ma fi bayti tay alaka suudu am min shay'in modde fus
yakuluhu ko hino ñaama ɗum zu kabidin joom heyre illa satra sa'irin si wona feccere ko wiyete kon sa'ir seeɗa e sa'ir fi raffin won ɗum ko ɗum wiyete no wawi wiugol won ɗum e bife won ɗum e nder bife e li wonande lan fa akaltu ñaamu min himmorde e ɗum ɗon hatta taala alayya ha ɗum juuti e an fakiltuhu etumi ɗum ɗon fa faniya lanni muttafaqun alayh ko fottaɗo e dow muɗum sellugol qawluha ka o maki ɗon satru sa'irin ay shay'un seeɗa min sa'irin immorde e sa'ir kada imamu nawawi maki ka winni ɗon satru sa'irin wonde ko sa'ir seeɗa imamu nawawi maki kada fassarahu tirmidi ko sifani imamu tirmidi woni ko firiri hadise on nene aysa kañum kan no ɓangina alhaali no ɓe wuurinno kanko e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam bal ɓeygure nelaaɗo nen fof o maaki nelaaɗo feƴƴini tawi alaaka suudu maɓɓe kamɓe nene aicha si tawi noon alaaka suudu maɓɓe wona e cuuɗi sonnaaɓe hedditiɓɓen woni anno nelaaɗo feƴƴinɓe acci sonnaaɓe jeenayo kamɓe nelaaɗo sallah sallam nene aicha la allah ɓurno fanɗude duuɓi e maɓɓe nde wonno nelaaɗo feƴƴin tawi nene aicha to waali duuɓi naam nene aysa maaki tawi mara ɓe alaka suudu maɓɓe ko jon heyre ñaamata bimana ko ñaamata ɓe anndi kala ko mari heyre ñaamay ɓe ma no wawi wiugol ɓe mara ko jom wonki ñaamata ka maɓɓe si wona ngawri seeɗani sha'ir enen eɗe wiya ɗum komono ngawri ma mbahe seeɗani kadi ɓe maaki ñaamuɓe ɗum ɗon haa ɗum juuti e an etumi lanni hannde kadi mi woniri ni si wona no eggira wonan ndema ɗe anndi sahaba ɓe no tawano dankiɓe ɓeygure nelaɗo nde mbawa feƴƴingol maɓɓe abdourahmane bon awf radiallahu en ƴettuno sarsi dépense ɓeygure nelaɗo nen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jan kono nelaɗo feƴƴin tawi ko ɗum wiyete hunde ko ñamete fayda ala bal hiɗen ngeliɓe feƴƴin tawi hiɓe ƴetti doleke maɓɓe jandi ko ɓe ɓornotono ɓe yaha jihaadi ɓe jonnoyi ɗum alyahudiyankejo fiyo on jonnuɓe ñaamete ko ɓeygure maɓɓe nde ñaama tawi doleke maɓɓe jandi on no tigina ka alyahudiyankejo fi ñamande ɓeygure maɓɓe nden ko ñaama ni wonno alhaali maɓɓe on kono ɓe wullitaki sattede ɓe wullitaki ɗum ɗo hiɓe andi aduna ko rewa feƴƴa aduna ko fus ko jaasu ɗum نعم قال رحمه الله وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها قال أودو ماكي ما ترك أتشالي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته فيون فإنقل مأبه دينار غوت ولا درهم ولا درهم بأتشالي دينار بأتشالي درهم أنا بأتشالي كنغ بأتشالي كالس ولا عبدا بأتشالي جياد ولا أمة ونا كردو ولا شيئا ونا هيفس كهنو كنت جودي إلا بغلته البيضاء سيونا بغل ومأبئ رني وما ببيونو وقتاد التي من كانت تونو بلاتك يركبها نلادو هنا وقتوبة وسلاحه إعال مأبئ وأرضا إليه جعلها عندي بوضع لبن السبيل في بلاوي بين صدقة رواه البخاري أن الله صلى الله عليه وسلم كلهم كرمك بمئة رحمهم الله في أدنى قلتك يجوغي تو أدنى كجنغ مودم نا يجب يجوغي تادي أدنى كان ودي أنك برنمك نلا دو فئين تاوي الحالي مأبئون كو ما أودو صحابة رضي الله عنه سفيدو نلا دو فئين بأتشالي بودو بأتشالي كنغير بأتشالي كاليس بأتشالي مچودو بأتشالي كردو بأتشالي هاي هونde ko wiyete jawdi aduna si wona puccu ngu ɓe wowno waɗɗade ngu ɓe haɓoya e kaafa maɓɓe kan e tumbere leydi kono tawi nden tumbere leydi kadi ɓe waɗanide ɓiɓɓe laawi ɓe jan ko ɗum woni ɓe accali hay fos e modde ko wiyete jawdi aduna lorriɓe goɗɗum lorraali ɓe wallahi qala rahimahullah wa an khabbab ibn al arat radiyallahu anhu qala oɗo maaki haajarna men ferno ma e rasulillahi wondude nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam
naltamisu tawi meɗen ɗaɓɓude wajiha llahi yeeso allah ngon taala towuɗo o mana ko baraji men woni ɗaɓɓude baraji men woni ɗaɓɓude fa waqa a yani ajruna baraji amen ɗin alallahi ka dow allah ka allah baraji amen ɗi yani ka allah ko annon man kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulih. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala salat, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Oɗo hadise temen nayi capanɗe jeɗɗi e jeegoɗi o tabaɗo o maaki kanko imamu nawawi wa an khabbab ibn al-aratti radiyallahu anhu qal oɗo maaki hajarna men ferno ma rasulillahi wondude nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam naltamisu tawi meɗen ɗaɓɓude wajiha llahi yeeso allah ngon ɗum woni moƴƴere allah nen ta'ala fa waqa a yani ɗum woni hewti ajuruna baraji amen ɗin alallahi ka allah nde wonno ko fi makko kanko men waɗani fa minna hino e amen man mata on mayɗo walam yakul o ñamali min ajrihi immorde en joddi makko ndin telen e aduna soyan hayfus no e sahaba en fernoɓe ɓen on feƴƴinɗo tawi uddital heɓaki hayfus tawi yaajede heɓaki tawi ko sattede e tampere woodi sifa no nene aysa jantorani en dow gani feƴƴimɓe fewdo on fatara ɗum hino e sahaba en num minhum no e ɓen feƴƴinnoɓe tawi yaajede heɓaki Mus'ab bun Umayr radiyallahu an. Mus'ab bun Umayr ko goto e muhajirin no inna ko sabu oɗo aya jippi wa in fi hakkude mawɓe aaden wa wassayna al insana biwalidayha wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Oɗo yumma makko no marno jawdi moƴƴa tawi ko kanko tu woni ko yumma makko mari hari ko pullo huuta wiyata kon ɓiɗɗo bunginaɗo tawi oɗo no tawa e maɓɓe Mus'ab bun Umayr radiyallahu an. Way tun joni si tawi tun woni ko ɗuyete ɓeygure tenti nene no mari ɓiɗɗo goto bajjo tawi no mari jawdi kadi no yiɗi ɓiɗɗo on kadi no ne'ani nene mum kala ko ɓiɗɗo on faala nene makko waɗanaymo kala ko ɓiɗɗo on faala nene makko waɗanaymo on sayi ɓaynelaɗo sallah sallam nelama e yettini nelal ngal dina islamu kan ko dina ko hakkil jaɓata tawi ko usuka kecco kanko Mus'ab bun Umayr radiyallahu anhu ɗo ko no hani rerɗinde sukaɓe ɓen e fewtutugol l'islam o nooti noddadu nelaɗo nun sallllahu alayhi wa sallam no wiya ko oɗo nene mum wi'uno si yaltali l'islamu ñamata yarata ɗuwotako on sayi o wi nene makko nene oɗo islam mo mi naati e muɗum mi accitata o de komi yamirta on noon ko wota on waɗɗum wota on tampin hoore mo ñaame yaron ɗuwoɗon woni ñallal feƴƴi balɗe ɗiɗi feƴƴi balɗe tati feƴƴi ha yimɓe ɓen nangi wigo lawa ɗum ɗo ko diinaye
ndi ko ɗum yimɓe ɓe haajaka majjuɓe ɓen ko ɗum ɓe wiyata si goɗɗo inni tawtata mawɓe mum e ko ɓe faala kon si tawi koko lundi diina nana yimɓe majjuɓe ɓen no inna ɗum ɗo ko diinaye o watta ko nene makko wi kon ma o watta ko baba makko wi kon ɗum ɗo kadi ko diinaye diina kan ko ɗum wi'i wa in jahadaka li tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wonɗo wo wonɗo si tawi yamirima ya yeddu Allah wata ɗoftomo foti ko nene foti ko baaba foti wonɗo wo wonɗo ko Allah woni ɗofteteɗo on nene e baaba haqqeji maɓɓe ɗin no ton o ndegi jonnita ɓe haqqeji maɓɓe ɗin o unana ɓe o ƴogana ɓe o wuppana ɓe o tenana ɓe o defana ɓe o lawƴana ɓe o fittana ɓe waɗa piiji ɗin fuu o ñawda ɓe si tawi mo mari feere mum o ñammina ɓe o holtina ɓe o waɗana ɓe piiji ɗin fof wana Allah wiri wa sahibu ma fi duniya marufa wondira e maɓɓe ka sengo aduna no moƴƴiri nayo ɓe yo nene on ma ɓen on weele ɓiɗɗo on no mari feere ma nene ma baba hola ma ko nandi hen kono amma diina kan ko fi diina kan tagiraɗa ko fi diina kan ɓe tagira ko nene e baba duwano sargade yo ɓiɗɗo jogi to diina kono si nene e baba inni daroto sakko hakkude ɓiɗɗo e diina ɓiɗɗo yo salo cut na ƴaggal ngol nene e baba noon ko si on tigi ɗoftike nene e baba yeddi Allah hara o ɗoftaki ɓe o ƴagganiɓe anno ngo limiɓe e nambara edan on saayi o inni nene makko si tawi no hiɗon ɓay woni balɗe tati o wi nene makko ñaame yaron si tawi no hiɗon marno wonkiji temedere ɗi wonkiji yaltiri gotum ha temedere hunko temedere ɗum yalti ɗi yaltay hara miɗo suti ɗon kono mi accitata diina l'islamu ka o tawa e ferɓe ɓen ɓay fergol ngol ari o tawa e ferɓe ɓen makka e seeni madina ko hitande wotere ɓe woni hitande ɗimmere nden ka haare badiri o tawa e sahindinaɓe ɓe o acciti oɗa nema fuu oɗa ɓuttu fuu ɓornoto ko faala ñaamay ko faala waɗɗoto ko faala kono o acciti ɗum ɗon fof ɓettu muɗum o feri o eggi makka o yehi madina fi ka dina fiw edan o ɗum waɗi habbaba noon no sifo fi on alhaali o inni tawi ino tawa e feƴƴimɓe bimana ka lawɗi Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu qutila yawma Uhud ko ñande Uhudi o sahindinano bal wona ñande Badri ko ñande Uhudi wa taraka o acci namiratun banahum gotum tawi ko kuntum o mari ande jangi ɓawo ga no woduno woɓɓe e maɓɓe ɓe mara mojare e haddare ko haddare ɓe mari ɓe ƴetta nde wudere ɓe fottina ka hoƴƴudu ga ɓe haɓɓa ɓe moɓidira yeeso fi wata awra on yaltuto naam wallahi ɓe wuuri ɗan gurdan ɓe muññi e on alhaali ɓe haɓi fi diina Allah kan ɓe andini ɓe golli ɓe noddi ɓe waɗi golleji ɗi golleteɗi ɗin fof ka diina ɓe heeɓi yarluye Allahu tabaraka wa taala mo woni ka anna ɗo ñaami ko faala ɓornike ko faala yehi ka faala tawi himo yeebi diina on ko e mere woni so heɓɓitaki hoore makko ko e mere woni o maaya o acca ɗum ɗon foppetto muɗum si Allah faabaki mo o yahata ko naato o yiite wal iyadu billah idan o wi'i wa taraka namira fa kunna min laati khabbabu no yewta ida gattayna si min suumiri biha kun ɗum banahu ra'sahu hoore makko nden badat yaltitay rijlahu koyɗe makko ɗen ɗiɗi wa ida gattaynahu si min suddiri wa ida gattayna biha si min suddiri ko rijlayhi koyɗe makko ɗen ɗiɗi bada yaltitay ma feeñay ra'suhu hoore makko nde hakke ko raɓɓuɗukum kum wawata iwde ka hoore kum yaha ka koyɗe ko amma ko hikkori hoore nden suuɗe kañum e ɓanndu seeɗa koɗe ɗe yaltita ma koyɗe ɗen suuɗe hoore nde yaltita tawi ko ɗum fof o mari radiallahu anhu wa arda fa amarana yamiri men rasulullah nelaɗo lon sallah sallam an nugattiya yo min suumu ra'sahu hoore makko nden wa naji ala men waɗa ala rijlayhi e dow koyɗe makko ɗen shay an goɗɗum min al idhir
immorde ko ɗo haako tawi ko haako lellitirte fii ko suuɗi ɗe koyɗe ɗe wa minna hino e amen man ayna atlahu on mo ɓendani ɗum samaratuhu dimɗe makko ɗen fa huwa kanko yahdibo ha himo tettude ɗe muttafaqun alayh mana fandar nden hino e maɓɓe wuuruɗo ha uddital heeɓi o heeɓi ka tawata imo heɓirde goɗɗum tawa himo hendade konko woni heɓude amma dimɗe ma ɗum ko hedditi e jawle aduna jan ɗum ɗo ko andingol alhaali mo ɓe feƴƴindinno ko ɗum waɗi ɗen andi en janggi ɓawga kadi umaru ñande goo ka ko abdourahmane ibn awf radiallahu anhu ñande goo hino hoori ha hewti ka o hunto o addana tamaro o addana ndiyam ɓuɓuɗan o addana piiji buy o ndaari ɗum o anditi oɗo alhaali no tawa emo o jantino musabu bun umayr ha o wulli o inni miɗo huli wotami tawe e ɓen yimɓe tawɓe wiyanoyte ñande yawma alqiyama adhabtum tayibatikum fi hayatikum addunia wastamta'tum biha o miɗo huli tawede ɓen ɗon o wulli o hoori ha kikiɗe o anditi ɗum ɗo o wulli o huntorali ko o ɓannana ko ɗo woni andugol fi allah tabaraka wa taala andugol haqiqa aduna musidɓe julɓe tedduɓe edan hadise o muttafaqun alay annamira koyete namira kisa un mulawwan ko bana hun markum kulerji min suufin immorde e hottollo wa qawluhu kaw inni ɗon ayna at ay nadjat wa adrakat ayna at ɓendi ay nadjat ɓendi wa adrakat fewndi wa qawluhu kaw inni ɗon yahdibuha huwa bi fatihi lyai wa dammi dali wa kasriha no wona yahdubuha no wona yahdibuha lugatani ko lugaji ɗiɗi no selli yahdibuha no selli yahdubuha ay mana on yaqtifu ha himo tetta ɗum ɗon wayejitani ha himo tetta ɗum ɗon kadi wa hadihi isti'aratun ɗo ko wiyete isti'ara mana ko luɓal ni kalima on ko luɓaɗo ena ɗum ɗo woni mana makko on tigi tigi lima futiha lima fataha llahu wonande konko allah udditi taala to ɗon alayhim e dow maɓɓe min addunia immorde aduna wa tamakkanu ɓe humindini fi ha yadna on ɗum woni ko fanda ɗo qala rahimahullah wa an sahl bun saidin saidi radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allahummaki law kanat iddunia si tawino aduna laatike taadilu no yerudiri inda allahi ka allah janaha baudatin e gabitawol sonsoliwi tawa aduna no marno valeur ka allah embere gabitawol sonsoliwi ko mari ma saga yaratano kafirun kefeero min ha immorde e oɗo aduna sarbata ma en yarande ndiyam kefeero yaratano toɓɓere ndiyam e oɗo aduna kono aduna mara valeur embere ko gabitawol sonsoliwi mari telen ka allah tabaraka wa taala en jangi ɓawga ka sahaba en senoduno ene laaɗo sallah sallam ɓe tawi ciikuli hun ɓoɓi kun noppi fanɗu kun noppi no maayi jiibi nelaaɗo towni kun inni ko mbo sodata kun ɗo e junngo an dirham ɓe wi hay si kun no wuruno ko aybo kun sabu ɗiɗo noppi makko ko honno noon joni ko kun maayu kon jiibu kun nelaaɗo maake aduna no jaasi telen allah ɓuri ko kun ɗo jaasi kon e moɗon tan anden ko hitti e oɗo aduna meɗen ko ɗe dewe men ko ɗe dewe men ngol jantagol inde allah ngol ɗo juulugol ngol ɗo janngugol ngol ɗo rewgol allah tabaraka wa taala ɗaɓɓere nden on tigi yo ɗaɓɓira no laaɓiri ɗaɓɓirgol no laaɓiri anniye ko dépense ɓe hoore mum e ɓeygure muɗum dépense no dina kan ɗum kadi ko moƴƴere tawa ɗum e moƴƴere aduna kono wona hippagol e aduna na miijagol ko aduna tun la qala rahimahullah hattinen en ɗon hadis e ɓeydayɗo ɓanginde o mana monɗe janngude wa an abi hurayrata radiallahu anhu qala abu hurayra maki sami'tu mi nani rasulallah nelaɗo allah sallah sallam yaqulu heɓe maka ala hey ko tan mbi findingol hakkil ala hey inna duniya tabiti oɗo aduna mal'unatun ko huɗaɗo oɗo aduna ko huɗaɗo mal'unun ko huɗaɗum kadi ma fiha ko woni nder oɗo aduna e gurugoroyingi wonɗen yiide fof adduniya mal'una wa mal'unun ma fiha ko huɗa ɗum koni e oɗo aduna illa zikra llahi taala si wona jantagol inde allah mana si wona ko yaadi e diina si wona ko yaadi e dewal si wona ko yaadi e dewal wama walahu e konko nandi e ɗum
jantagol inde Allah e ko nandi e jantagol inde Allah bimana ko yowodiri e diina ko yowodiri e dewal ɗum ɗon ko barku ɗum ɗon ko moƴƴere e hoore moƴƴere wa aliman e gando wa mutaalliman e andinotoɗo ngol ɗo andinagol musidɓe julɓe tedduɓe ɗo ko barkini ko ittintinayi ɗum neɗɗanke e jeeyegol e huɗaɓe ɓe ko ittintinayi ɗum neɗɗanke e jeeyegol e alhaaliji tawɗi ɗin ko alhaaliji huɗaɗi gando andinotoɗo no ari e hadisaji wono imam addarimi rahimahullah ka sunanu maɓɓe hiɓe janti dammal deftere fi gandal ka sunanu maɓɓe no inna deftere janɗude ɓuri deftere nde bouhari jantinen ka sahihu maɓɓe imamu darimi sunanu darimi ɗaɓɓo gandal no hani alɗinorde ɗe defte ne laaɗo no maaki ɗon imamu darimi no janti ɗon hadise wonde ne laaɗo sallah sallam maaki gando e anduɗo e andinotoɗo koɓe kafuɓe ka moƴƴere ɓeeɗo ko kafuɓe ka moƴƴere no ari wonde e wonu anduɗo ma andinotoɗo ma andinowo ma ko nandi hen wona ya jaɓu wonde jowaɓo ma nayaɓo janngata jannata wondata e janngowo yiɗata janngowo wota jaɓu taweede e ɓen ɗon sakko halkoɗa anon ko ngal ɗo gandal andinta ko hon woni haqiqa aduna ko honno neɗɗanke taƴirta ngoɗo nde ɗo burure anda ko burure ko honno neɗɗanke on taƴirta nde ɗo burure hara o nambaki o weltora gurdam makko ɗan ka anna ɗo o weltoro e gurdam makko ɗan ka akhira ko gandal ngal wata andinde ɗum ko ɗum waɗi ɓe maaki ɗo illa zicra llahi taala wa ma wala wa aliman wa mutaallima rawahu filliki hadise on at-tirmidhi imamu tirmidhi wa qala imamu tirmidhi maaki hadisun hasan ko hadise moƴƴo Allah tabaraka wa taala faamin en ɗum faamuji selluɗi o nafira en wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.